Imma isu ħatma joħroġ u jgħid għandna problema. Da kien każ fuq il-pandemija nitkellem, da kien tant każ ċar illi inti toħroġ hemmhekk. Tkellem lil poplu ta' adult minn adult tal adult. U tgħidlu sma' s-sitwazzjoni għadin. Sawa? Xejn sabiħ mhu ġej, anzi ġejn affarijiet koroħ lejna. Il-kontra ġara, le, all right, business as usual Ġunju, business as usual Settembru, business as usual January, business as usual March. Imma kulħadd jaf li mhux il-każ, kulħadd jaf li mhux ħajjiġri hekk. Għalfejn. Kulħadd jaf. Le, sibx kulħadd jaf. Min ma kienx jaf għax letteralment għax ma kienx qed jara xemm quddiem u da li ma pandi. Le, ma jen perswas li ħafna minn nies ħadu dak li qal il-Prim Ministru sħabu bħala Fanġelu. U qalu u f'dak il-każ. And they were just feeling okay enough until kellu jerġa' jidher fuq it-television jgħidilhom Settembru. Just like a little booster tal-inoculation. Minu l-kretinem? Minu l-kretina? Xaħat il-politiku l-kretin fil-verità. Ma wkoll kretin il-poplu li temmen il-politiku kretin u d-diemek. Xaħat irid jagħmel xi ħaġa dwar il-poplu, men. Fis-sens, il-poplu dan huwa poplu żagħżugħ. Tu huwa poplu indottrinat. Stenna. U just a slight tip at like the end of this, the punchline is li jiena lek inkazzawn il-partiti, għax il-partiti għandhom opportunità enormi. Il-partiti il-maġġoranza tal-poplu jidolizzawhom. They are very much indoctrinated by them. Ġifieri l-ewwel kellna aħna poplu jindejjem narana il-poplu tad-Dutrina l-ewwel kellna Knisja li kienet tgħidilna moralment xi nagħmlu mbagħad jisimgħu għadha l-esoteriżmu kollu spex ta' ċħadnieh m'għadux jagħmel sens spex ta' u għandna bżonn xi ħadd ieħor biex jgħidilna x'nagħmlu u tfaċċaw il-partiti. U l-partiti il-massa tal-Maltin jidolizzawhom. Sal-punt li kieku il-partiti jippruvaw jedukawhom in-nies ħajjisimgħu għalfej, għax jiena mill-idolu tiegħi, jekk jien naf jiġi fuq naf meta kont kont nħobb il-Mortal Technique pereżempju. Jiġi fuq Għandix idea minn Ġun. Rapper Peruvjan, Jod Harlem, għandu ħafna idejat xellugin. Just an interesting, like a rap activist, so. Meta kont kien jappella li ħafna. U jgħid li isma' Ġan, mux aħjar taqbat u titallem naqa storja u letteratura ħalli tkun tista fil-fatt u nawma klim li għalli ħalli tkun tista tartikolar u f'konversazzjoni ma taqax għannek jew. It's like, shit, it's more than just looking tough. All right, cool. Imagine li il-partiti li għandhom l-attenzjoni kollha tal-partitarji tagħhom li huma the vast majority of this country. In-narrattiva tagħhom ibidluha minn tridu tkunu fanatic followers and hear some more propaganda to ram down your throat to isma, we have the best ideas and we have the best ideas because policy. Also, I feel like the country could do better if we all were more critical, if we all saw things through minn lenti li mhijiex dogmatika ta' dottrina partiġjara, eċetera. Naħseb illi dik it's idealistic, taġifi, idealistic għall-alla. Però naħseb il-media indipendenti u l-internet naħseb dawn l-affarijiet fil-verità qed tagħmel tidħol f'dak l-ispazju. Imma assolutament maħniex laqqas viċin fejn suppost qegħdin. Naħseb li waħda mill-problemi enormi li għandna hija sistema edukattiva li zoppa ġifieri mhix zoppa blażaj. Li hija sistema edukattiva illi nibtet prattikament fil-50s u 60s biex traw hemm nies biex jaħdmu fil-fabriki prattikament. Dik hija sistema edukattiva li għadna biha sallum ħafna pajjiżi għadhom b'dak il-ħsieb. Imma
Malta possibilment ħafna iktar minn postijiet oħrajn. U dik hija inkwiet kbir għaliex inti iż-żgħażagħ m'intix qed tallimhom kif jaħsbu imma xiex. Imma x'jaħsbu. Not how to think, but what to think. Kif jaħsbu. Kif inti kapaċi tanalizza sitwazzjoni. U tara x'hemm tajjeb u x'hemm ħażin u tibni l-opinjoni u l-ħsieb tiegħek fuq dak li qed tara. Mhux għax il-kap qallek hekk, jiġifieri hekk, u l-iktar ħaġa idiotika ta' situazzjoni hija li inti għandek partit u li mwieħed miġġiġna ħaġrat illum għandek kap, għandek kap ieħor, id-darba li jmiss għandek kap ieħor, u inti li jiġri huwa li jgħidu x'jgħidu dawk it-tlieta, inti bil-frame tagħhom fil-kċina d-dar u dawk li jgħidu huma dogma. Ma taħseb li this grip is slowly but surely coming undone? It is, but it's being replaced by other things. U hemmhekk qed tibda ċaqċaq il-qasba il għaliex fejn qabel għall-inqas kellek żewġ you had two polar opposites that were in conflict. Right? U ġeneralment Għal-min għattajt l politikament. Okay, so għandek żewġ partiti li huma two polar opposites, it's very clear. It is very clear. U sa ċertu punt dej kien hemm il-bilanċ vera l-Partit Nazzjonali se kien għamel 25 sena fil-gvern, ġifieri kien hemm daqsxejn staġnar minn dik in-naħa, però dak li staġnar mbagħad malaj jgħaddi, il-Partit Għajja, l-Partit Nawwar u ġi il-Partit Laburista li mbagħad mar in-naħa kompletament opposta f'ċertu sitwazzjonijiet, mhux f'oħrajn. F'oħrajn kważi il-konservattivi ġeneralment by temperament iridu kemm jista' jkun ftit intervent mill-gvern. Right? Ġifieri the business mentality, don't tax, eccetera, eccetera. Dan il-gvern laburista huwa kważi iktar konservattiv mill-Partit Konservattiv f'dak il-lat għax blajta ta' business first. Tela, ġifieri ma telax blajta ta' social services first, tela blajta ta' business first, which is the antithesis of fis-sens għamel ħafna, fis-sens ta' fil-ġerarkija tal-policies tefa' ħafna affarijiet li huma welfare oriented. Ukoll, iva, imma tela blajta ta' business first. Yes. Ma telax blajta li aħna soċjalisti? Le, u fil-fatt niftakar darba l-taqa ma' Corbyn, Muscat, u l-unika ħaġa li qal li spiex ta' għaddi kif għamil sija nitkellem ma' Corbyn u mażgament ma naqblu fuq xej. Corbyn ma tantxu social worker come politician. U dik ukoll li għandu karizma ta' għanna tappetta żarbun. Jkun sanajt loki mim li bew li ta' żarbun probably better, għax fucking tħoss li kulħadd jista' jimxi fuq miskin. Persuna meta tħares leha konna qed nitkellmu fuq għadin mal. I'm sure his heart is in the right fucking place, ta' ġifieri. Yes, but the heart doesn't get you very far. Yes, on its own. The road to hell is paved with good intentions. Amen. And it's even worse when those intentions are in there. Stephen King, like the road to hell is paved with adverbs, but I don't know the fuck I said it completely.